Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngeg iti sao, ngam di namatong palan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayona. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal ama pan ijay bangir apuraw. Ay, wan, iso asambutin ta. Ay katwa na nga road. Imbagkit di ta saan ta amaladaw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agrab ti anak ta ani Jordan. No di pa'y lagunay. Ay sos, maladaw taon nga agparaab. Ada kamat dito'y nga gililad. Di ka maagraab Tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Da nagyulakid din aya. At dan tumanan sumangpat adanom. Ay sos, mabayag ton Nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agrap. Ingkan. Saan aday ta agililad tin into na rem? Wen ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masango. Kasano nuyalis danton ti danaom? Ay, mapanak to. Agawit kayo din. Ay salbag. Palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat kumat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo. Ay, awan ka askan ti bagbagana. Apay kumanga awan ka uskan na. Saan mun nga amun? Apay kumaasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbengak amang mo. Imbagana nga road, amapantakan o agraap. Saan ko paimat nga road? Amasango, tanasapa paimat. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang. Pinagawid ko tas ang kadagulit na ngamin, nga inakan o agraap. Ay, wan ko naklangarudan. Wan, kunam, ngam di kamat mapan. Na, may sa kamat. Ay, agparaupak to Into numayalis ti pagturungan ti danom? Ay, ammumat nga awan ti tudunan. Diyay irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan ama panen agrab. Imbagak. Agam agpatinggan sala iti wen. Adimot agunay. Ay, day tamot ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di namot aramidan. Ay, ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ama isubli ti danom. Naladaw ton nga agrab. Ay, anya nga, ay no day tate kayat na. Di awan papabasulan na. Di nakit agawaan ta dapay danom. Ay, Kasanaon no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na di pa'y maapit no maladaw nga agraap. Awan tumanen ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay, nalaklakayan na di makainaknakam ako nak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Ammom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom. Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Ay, diyay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaabdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraab. Kaano nga tanga isublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabangir apurok. Ialis da pa iti sabali apurok.
Dito nga mintiim mo na. Kaya't mo asawan. Palpasan dapay amin apurok, sakbay ama isubli dito iti danaw. Katuan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamadi ka no ditoy? Adayumat di tabang irapagnaan. Isumat imbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartat kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak. No da managdaktakas anabartak. Ngam sinalungasig mo ti bilin da lolo. Di na mo. Wala, may kakidin. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayo di tapagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Ada nang barsak kanyak dalan ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo ken lola saan ta amag na ijay. Nagnakamot latta. Nagbisikleta akmat. Mabalin kulat ako mga itarayan ida. Ngam ti ba to? Saan mo ana itarayan? Addakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ng barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ng barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Birukak tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan maddananang ijay balay. Napananda ka di, lola. Ay, tiyak mo't amaw, apaw. Adda ka di ibagam kadakwada. Wen ko ma, lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus. Saan ka di nga imbaga aming nga awan ti magnaichay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, lola. Iso nga di nakadanon ni ijay pagadalan. Adda bukol nan. Dayta ti makagapo no apay nga imbaga aming nga awan ti magnaichay. Nasulpang matngamin, lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapula sirmunak manan. Bareng denggan nan ti sao. Naisang maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakitak akasibsibot na. Apay anya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti parparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sangkay baga di da magmag na jay tayo yang dagiti luko-luko at taaw. Masapul apalagi panmananday nga ubing. Ipanakal na ti bisikleta na. Sana balikan no tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikken kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisikleta ti pagtangsit na. Jakman amo iti dayjay nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata amo ti agnakem no adadakdakes a mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol itimuging mo. Binarsak dak ijay shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakitam ka di? No asino tinang barsakan ka? Wen, mapantamang mabalsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunan ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisikleta. No makita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakit di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaron ta ti bisikleta, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko amapanda ka no balsan tinang barsak ka ni manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na, unay mo tindagijay nga agama. Ay, kaya't da asawan, mangdangranda iti pada da tao.
Wen nga rod nanang. Kasta ati kayat naasawan. Imbag no awan tida ka sa mapasamak kadakwada. Sapay ko matakasta, nanang. Tatang, adamutin kayo ang nakabalangan iti dalan. Ala, Wen nga agpayso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. adarin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta. Tapo maunawtan. Wen, kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impus mo tipilit tatang, linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, ang Wen. libastan. Awanan ti bisiklita, tatang. Sigurado nga lang daday jay. Pati tay kabarbaro abunan ko. Jack amuno yan na. Awan mo ten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapanidjiskwilaan. Awan mo ten aramatag abunan ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakit din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Salbag kahit di dagiti ang managdakdakas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Di ta ko manapnapan ijayan. Awanan. Ewan nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apaya kasta ti itsorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga ti bisikleta. Ado nga min ti managdakdakas ijay shortcuta nanang. Ti maray kami Ta pinaapos ti pilit ti bisikleta. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang kananang nga awan ti magnaijay, taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikleta? Gapo iti kinasulpang yo, napukawan kayo lakit nga rod. Mabutoy nga kung na magnaijay nanang. Nagadumot ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo, adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak to magmagnaijayin. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapresyar ka magtatang. Ay napan ka din ijay talon mau. Saan pa'y tatang? Limabas ka kanijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon mau, di pa'y nagdawa. Ta nagladaw mo't anaraapan. Di pa'y nagdawa? Ay kinuawan danumnan. Agreng-rengatan ti dagana. Awang mga mintudunan. Saanay na makadawa nukas jay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kadagiting nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay na, nung kumata nakikiddan ka mo't ini nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot taon. Hanggang saan Mike? Tadi ka mo dimngag iday iti imbagak nga ing kagraap. Anya pa'y itanti ka nan mingay. Awan mat maapit may. Ay, Sapay nangina itati bagas. ay suruam nga irutan ti barikas mau. Tawam makanan nyo ako naam. Delikado no awan apit tatang. Awan kanan may. No dimngagak kumakan ka ide. Saan kami kumangagrigat ita? Wala. Gapo iti kinatangkan ti ulo yaw. Anya naganab yaw. Napukawan kay lang arudan. Agbisin kayo pay. Isungag balbaliw kayaw na Napatag ti sao, no ammo atong palan. Ngam no yaling-alang mo, amangan no agbabawi kanto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph
Benawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.